Dobar večer, dragi prijatelji, a naravno pozdravljam i svoje neprijatelje. Ima ih tu, siguran sam. Što drugo reći na samom početku? Kako je lijepo vidjeti vas ovdje. Sad kad sam gledao tu od inspicijenta ove fotografije, i onda sam rekao, Bože, kak si stara konja. 70 godina je proletilo, 50 godina je glazbene karijere, čak malo i više. No dobro, nećemo previše o tome, drago da ste tu, ja vas samo lijepo molim, pustite se, pjevajte ono što znate i ono što ne znate, naravno, a ima tu vjerojatno neka dama koja raspoložena može i zaplesati. Vi se slažete? Odlično, ajde malo za plesa. Pitao me moj producent na početku, veli, pitaj publiku, hoćeš da budemo jedan seriozni koncert ex katedre, ili hoćeš da se zafrkavamo? Šta bi vi rađe? Da se zezamo, dobro. Evo, to je bilo ovako. Ti premlada si bila nju za ljubav, o lutkama si maštala našu snu, al život koji tako voli slučaj je doveo baš tebe